Mještani prijedorskih izbjegličkih naselja ogorčeni su jer godinama ne mogu da legalizuju stambene objekte i dodijeljene parcele. Proces legalizacije usporava sudski spor koji grad Prijedor vodi sa akcionarskim društvom Poljoproizvod, u čijem vlasništvu je većina nekadašnjih poljoprivrednih parcela dodijeljenih izbjeglim i raseljenim licima. U pravobranilaštvu Srpske tvrde da je nakon procesa privatizacije pri upisu ovog zemljišta došlo do greške i da je u toku sudski postupak poništenja nezakonitog rješenja kojim je Poljoproizvod prije skoro 20 godina postao vlasnik spornih parcela. Iako im je Prijedor odavno postao novi dom, kuće i parcele u prijedorskim izbjegličkim naseljima još uvijek nisu njihove. Oko 7.000 izbjeglih i raseljenih stanovnika aerodromskog naselja Starog Voćnjaka i Novih Orlovaca u Prijedoru već skoro 2 decenije živi u oko 3.000 nelegalizovanih objekata na nelegalizovanim parcelama. Mi imamo te kuće i to sve koje sad glase više, ta zemlja ne znamo na koga glasi. Moj otac je preminuo, on je dobio taj plac na korištenje, ja ne mogu prepisati na sebe, ne mogu ništa regulisati. Većini ovih porodica nekadašnja imovina je devastirana. Kažu, ni u Prijedoru nisu svoji na svome. Kada rješenje bude na pomolu, plaše se eventualnih visokih naknada. Bojim se da može lokalna zajednica ili ne znam bilo koji organ da traži sad neku naknadu za te placeve. Bili bi sigurni da našim potomcima, unčadima i ostalima ostavimo to čisto, da nemaju problema. U pismenom saopštenju Prijedorske gradske uprave između ostalog navodi se da pitanje vlasništva nije riješeno kod određenog broja objekata zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i sudskog spora između grada Prijedora i akcionarskog društva Poljoproizvod, u čijem vlasništvu su sporne parcele. Kada se steknu uslovi, donose se dopunska rješenja i lica kojima je zemljište dodijeljeno se knjiže u evidencijama o nepokretnostima. Dodijeljene parcele većinom su bile državno poljoprivredno zemljište. Preduzeće Poljoproizvod, koje je bilo nosilac prava njihovog korišćenja, nakon privatizacije postalo je akcionarsko društvo koje kao takvo po zakonu nije moglo postati vlasnik državnog poljoprivrednog zemljišta, tvrde u pravobranilaštvu Srpske. Jer je to zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima zabranjeno. Odnosno nije moguće. Ali ne znam iz kojih razloga 2002. godine donese se određeni akti nadležnih organa, nije sad bitno, kojim se greškom te ogromne površine državnog poljoprivrednog zemljišta upisuju na akcionarsko društvo. Nakon saznanja za ovu namjernu ili slučajnu grešku, pravobranilaštvo je pokrenulo postupak da se sporno rješenje poništi i proglasi nezakonitim i da se ostvari raniji upis zemljišta kao državnog poljoprivrednog koje će kao tako vlada Srpske moći dati na raspolaganje gradu. U prijedorskom SNSD-u smatraju da je grad Prijedor trebalo da se više angažuje po ovom pitanju. Nakon završetka tog sudskog procesa svi moramo se uključiti da tim ljudima koji žive na tom prostoru omogućimo da oni svoje kuće legalizuju. Također, mi iz kluba odbornika SNSD-a ćemo se založiti kod svih republičkih instanci koje su zadužene da se to u što skorijem roku riješi. U Poljoproizvodu nisu htjeli pred kamere. U telefonskom razgovoru istakli su da proces legalizacije ne koči Poljoproizvod jer je na skupštini akcionara odlučeno da se sporne parcele u izbjegličkim naseljima besplatno dodijele licima iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica i da odgovori leže u Prijedorskoj gradskoj upravi.